Akır zaman. My dear brothers and sisters in Islam, Kadırlı ağayneji qarindaşlar. İslamda Allah subhanahu wa ta'ala aytat. Bu dünyadagi bar nerselerden barın sizlerge qoz qılıp көрсөтүп koyduk deydi. Bu dünya жүзүндөгү жаратылган нерселердин баарын Allah сыноо үчүн гана жаратып, ошолор менен бизди адамзатты сынап, биздин арабыздан ким Кудайга ишенген такыба, ким ишенбеген Кудайсыз экенин айырмалоо үчүн жаратыптыр. Эч күмөнсүз. Bu жер жүзүндөгү жандуу жансыздын баарын күмжам кылып, күкүм кылып салабыз. Жердеги бүт нерсенин баары жансыз бир топурак айланат дейт. Курандагы 18-сүрөнүн 7-8 аяттары. Бұл аяттар жер жүзүндөгү нерселердин баарын Аллах субханаху ва таала өзүнчө бир тартипте, өзүнчө план менен жаратыптыр. Бул жер жүзү өзү экзамен өтүүчү эле бир бөлмөдөй. Жер мына ошондой жай. Биз бул жер жүзүн өзүнчө бир сыноо үчүн системдүү кылып жараттык деп айтат Аллах. Ошон үчүн азыр биз Аллахты, ал жашырып койгон туюк көмүскөн нерселерди же ахирет дүйнөсүндөгү периштелерди көрбөй эле турганыбыз оң. Бул нерселерге кыжаалат болбой эле кой. Анткени бул сыноолордун бири. Жашырылып коюлган сырдуу нерсеби, демек ал сыр нерсе. Сенден бир нерсени сыр кылып, туюк жашыруун нерсе кылып сынап атса, натыйжасы кандай болот? Мында кандай мыйзам ченемдүүлүк бар деп ойлойсуз? Көрүнбөс нерселерди көрүнбөй турган кылып жараткан Аллах. Бу дүйнөнү болсо системдүү кылып, бизге ыңгайлуу болгудай кылып, бизди сыноо үчүн жаратып койгон. Сыноо да акыры бүтөт. Сыноо бүткөн соң анан эмне болот? Жашыруу нерселердин баары ачыкка чыгат. Белгилүү болот. Аллах тарабынан түзүлгөн сыноо системасы айлана чөйрө бүт баары заматта жок болот. Анткени ошондой жоголушу керек болгон тагдырга туш болот. Аллах Куранда бул жер жүзүн сыноо үчүн жараттым дегенин окуйбуз го китептен. Жер жүзүнө эми муктаждык болбой калгандыктан, анын күнү бүткөндүктөн жок болот экен. Аллах субханаху ва таала айтат: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. Кернейдин үнү чыкканда, Аллах тирүү калтыргандарынын башкасынын баары, асмандардагы, жердеги бүт баардык нерселер өлөт. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. in Surah Al-Haqqa. Kurandagı 69-сүрөдө Кернейдин үнү чыкканда тоолор, жердин кыртышы, топурак, жердегилердин бүт баары тоо таштар ордунан козголот дейт. Жерде козголгустай болуп турган оор нерселердин баары анын катарында тоолорда гравитациялык тартылуу күчүнөн ажырап асманга көтөрүлөт экен. Бүт баары заматта талкаланат. Losing gravity with Earth, they're going upwards. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. They'll be crushed like all at once. Ким бирөөнүн колу аны жогору көтөрүп, кайра жерге чаап жайраткандай, ал күнү сөзсүз болчу окуянын башталган күнү болот. That is the day when the inevitable event will come to pass. What is the inevitable? Ал деги эмне окуя деп атасызбы? Ал сурак күнү. وقعت الواقعة. الواقعة means a thing that will definitely. Арабча айта турган болсок, ал-вакия. Сөзсүз, калетсиз болчу окуя деген маанини берет. Бүт дүйнө жүзү баарыбыз ошол окуя болчу кезеңге карай жакындай беребиз. Бүт түгөнөр кез ошол реалдуулукка карай жылып жүрүп отурабыз. Ал күн сурак күн. Ошол кезде ким түбөлүк кайда барары чечиле турган күн. Бара турган жер экөө гана. Түбөлүк бактылуулук жана түбөлүк азапталуу. Аллах субханаху ва таала Куранда айтат: إذا الشمس كورت. When the sun will lose. Маниси күн өз нурларын жоготуп, жылдыздар өз нугунан жылышып, бири-бири менен кагышат. Бийик тоолор тептегиз болуп тегизделип калат. Азыр карап турсаңыз, тоолор жер үстүндө ар кыл бийиктикте жайгашкан. Аллах ошолордун баарын жер менен жексен кылып тегиздеп салат экен. Level meaning with the ground. And when Ал күнү жаныбарлар тагыраагы боозуган урга чүтөлөрдүн боюнан түшөт дейт. will drop their babies. The rumbling. Түгөнөр кездин ошонку жер дүңгүрөткөн үнү эми тири шумдук болот. Көлөмү жүрөктүн өшүн алат. Ал күнкү коркунуч апаат ушунчалык дейт Аллах. Ошол күнү боюнда бар ар бир аялдын ичиндеги бала коркунучтан боюнан түшүп калат деп атат.
Korkunuş şunçalık katı bolot. Boyundagı balany karmay albay boşonup balasından ayrılat eken. Out of fear. Every single woman that's pregnant. And you will find the people Kıyamat bolçu günü adamlar değildirip mas sıyaktı harveri çurkar eken. but they are not drunk. Birok alar mas emesele korkunuştan oşentip kalışat. Allah'tan cazası şunçalık bir katı bolot. Okeandar, dengizler de teң salmaktуулугун jogotot. Elestetkile televizordan topon suunun kanday bolorun görgönbüz da. Al topondor korkunuştun bir çeti gana bolup kalat. Allah bizge aytıp atat. Dünya yüzündögi okeandardын bari omkorulganda oşonto dana topon suu kaptap budun çaң bolot. Too taşlar öz galbынан çıkıp bir-biri menen kagışıp gündün nuru tunarıp öçüp atkanын elestetkile. Yıldızlar bir-biri menen kagışkanын elestetkile. Mana oşonda büt adamlarda öte bir korkunuştu, teң salmaktуулuk jogolup bari bir-biri menen kagışıp alamat bolot. Gün sistemasında, gravitatsiyada bardyk turuktуулuk buzulat. Büt bar astın üstün düşüp çalkeş baştalat. Jerge qadalıp turgan, turuktуулuktu qarmap turgan küç oğunan çıkıp bari alkeş çalkeş bolup jatıp kalat. Allah subhanahu taala bizge mına mıntip aytıp atat. Ana oşondo göz aldığınarda çağılgandın çartıldıganın görgönдөй körünüşlerden aң-taң bolosуңар. Büt barın çağılgan urganday çart çurt etip bari gümjan bolgonun görösüңөр deyt. Ay menen gün birigip birin-biri tosup jaap kalat. Al görünüş tak kanday bolorunu Allah gana bilet albette. Bul görünüş kıyamat günü bolubu, jer yüzünde bolubu anı tak ayta albayım. Birok adamlar oşondo kayda kaçabız emi dep abdarıp kalışat. Birok kaççu, baş kalkalı oçucu ayta alışpayt. Kayda kaçmak eleň al günü. Gözübüzde tosulgan parda mına oşonda açılat. Biz gözüňörde tosulgan pardany alıp salabız deyt kitepte. Parda açılgan soň toluk ahwaldy, çыныгы awaldyn büt barın görösüňөр deyt. Büt janwarlar, insanlar gerneydin ünü çıkkanda ölüşöt. From the trumpet. Everything that he's Gerney ününü ukkandın bari ölöt. the jinns, Jinder de ölüşöt. Alardan ahırkısı bolup iblis de ölöt. Birok ölüşü ölöt. Al ölöt. Jer astın üstün bolup kıyraganda iblis de ölöt. Ankene esiňerde bolsa iblis Allah'tan adamlar bar ölüp kayra tiriltilgenge çeyin men jerde kala turayn dep suranbady öyle. O meni negem insanlardan bar ölüp kayra tiriltilgen günge çeyin bul jerde kala turga maga ruhsat et dep ötüngön iblis. Allah aytgan. munzarin ila yawm al-waqt al-ma'lum. Sen belgili bir möhnötkö çeyin jaşay turasың. Bir adamlar aytışı mümkün. Allah iblistin duasın kantip kabul kıldı eken. Al iblis ko akırı deşip. Allah anın duasın kabul algan emes. Anın ötün üçün çetke kakkan. İblis ölgün adamlar gayra tiriltilgen günge çeyin jaşap turuunu kalagan. Birok Allah sen soňky saatga çeyin gana jaşaysың. Sen büt bardyk jamanlıklar menen goşo talkalanyp jok bolosuň. Oşonda senin mezgilin gelet. Sen büt bardyk buzukulukdun tamırysың. Men seni jok kılam degen. Dağı bir dini bulakta ölüm periştesi iblistin canını aluga gelir aytılat. İblis bolsa düýnüň bir burçundan bir burçuna ötö kaçıp can talaşat. Kaçkan jerinden al ölüm periştesini uçuratat. Akırı al ölöt. İblis negizi ölgüsü gelbeyt eken. Düşünüp atasyňarby? Al ölgüsü gelbeyt takır. Men ölbem go degen ümitli jaşap turup alat. Al adamların aň-seziminde mına uşunda ümitli şuurap tura beret. Hiç kıjalat bolbo. Sen ali köp jaşaýsyň, ali köp wagtyň bar. Sen ali jaşsyň da dep şuurayt iblis. Adam 70'ke çygyp kalsa dağı bir top jaşaýsyň, kıjalat bolbo deyt. Adam orup ölüm astynda jatsa dağı iblis şuurap, "Owa ölgün atasyň, birok ümit bar, kıjalat bolbo. Mümkin sakaýyp dağı köp ömür süresiň, ömürniň ırahatlaryny tatasyň, jaşodo jırgap çardap algyn. Hudaýga sığynyny goýa tur, any oýlanbo." Der eken bayağı şuur. Owa şaytan uşintiret. Bu şaytandın gönümüş yorugu. Ölüm periştesi iblistin canını algany gelgende al kaçat. Men takır ölbem go dep oýloýt al. Subhanallah. Jer yüzünde bir de tiri can kalbay kalganda Allah subhanahu taala alamda büt talgalayt. They are silenced. Anan Allah Cebrail aleyhisselamdın canını aluga buyruk kılat. Asmandar titirep solkuldap Cebrail da ölgön ataby deşet. Bari tınç turup kalat ölüm periştesi Cebrail'din canını alat. Anan al Mikail'den, İsrafil'din canını alat. Anan ölüm periştesi jeke özünün canını alat. Anan Allah subhanahu wa taala mına mınday gaýrlyk kılat. Bütünдөй düýne yüzünün kılmışgerlerine, tiranlarına darektep.
Kana, kaydasыңар? says, Man baqi? Man baqi? Who is left? Who is left? Kaydasыңар Kudayga işenbegender? Meni menen teң taylaşam degender, deyt al. Anan Allah, kana kimiңер barsыңар? Tirүү barыңар ün katkılaçı, kimiңер barsыңar? Men japadan жалгыз özüm gana barmın. Men büt barına kudretlümün. Men Allah'mın. Men tübölükmün. Menin biligim büt barının üstünden turat. Men padişalardın padişasımın der eken Allah subhanahu wa ta'ala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Mına ошол кезден tartıp insanlar kıymılsız ölük boydan katışat. 40 günbü, 40 ayvı, 40 жылбы Allah 40 degen sözde aytkan. Kança bir mezgil boyu adamlar cansız, kıymılsız jatışat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga aytып atat. Jaratkandын açusu uşunçalık bir gelet, al buga çeyin hiç kaçan antip karınangan emes. Anın karı bizdikinde emes, anın karı jaratkandın özüne gana tanıdık kar. Al görünüştü jokko çıgar albayız, birok anı taq özünde süretip aytıp bere albayız. Allah'tın ahvalın insandın bir görünüş menen salıştırıp olboyt. Anday salıştırуу деген niyet, oyubuz jok awusu billah. Birok pendeler түшүнсүн үчүн metaforalık salıştırуу kılaylı. Masalan, uulu je kızı tuura emes iş kılsa, atası açulanıp karı gelet go. Birok atanın al açusu, karı kandaydır tirandın je zökürdün karında emes da. Al kardan onun özөгүндө sүйүү, жакшы көрүү жаткан болот. Allah subhanahu wa ta'ala özünün jaratkan kullarına ötö bir ayap, tuura түшүнүп, mehrimin tөгүp mamile kılat. Anda emne üçün Allah'dan başka nerselerge sığınabız? Allah subhanahu wa ta'ala aytat. O menin kuldarım, men silerge azık berip toyunduram. A siler bolsa al üçün başka ele biröөлөрgө ыразылык aytasыңар. Silerdi kийинтем, an üçün biröөлөрgө alkış aytasыңar. Menin jerimde, menin padişaçılığımda yaşap жүрөсүңөр. A özüңөр bolsa menden bölök ele taraptarga sığınasыңар деп atat subhanallah. Allah mununarga ötö açууlanat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Andan soň ölgönдөр tirilçü gün gelet deyt. Bizdi mına